kadagiti sana makamamusyak ni Jenna Almoite mga kakamakas man ng biyanang. Ken takin kukwa kan original uploader iti biag ti tao at drama. Amang kapkablaaw kada kayo itinaragsak nga orasyo amin ngawan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ngam sakbay ti drama makablaaw mampa ni Belinda Ramos dita Toronto, Nicole Cabulos, Christine Jane Imasa ken Leonida Bagala. Kastimanti ko na ni Kabsat Pausta. Dear manang biyanang, ada asawa ka na laing hagbulod, no adda makurso na daan na buludan na. No ati pa kiti kasta nga raramidan na apaan nakmet, isungawan maramidak. Rogyak nga rod, ti agsalaysay. Napintas mo to'y balayo Basit balay. Hanggang napintas ti tsura na. Asinaw ti nang design dito'y ngay. Saklatan atatang. Amo matgayam tag design iti balay. Kastimot abalay ter aramidon na kita'y veterano karpintiraw. Natultulan ko lang ng itatatang. Mabuy-buyak. Nay, nagpintas mo tayo na ita puraw apala nakapasanggir dita. Palayo na ita. Untatang, nanta buludak mampay. At napala aki di balay. Natukol nga mentay pala may. Sige lang tatang. Awan mutkit din ati pangusarak kita. Alaan nyo lang. Pausta ba kahit? Madlaw may tanasingpot jay manugang ta. Asinaw ang manugang ta. Jay kabarbaro ang manugang ta. Jay asawa ni Lina. Madlaw mo't ngamin ang nasingpot ni Fredo. Damo pa'y lapan nakakita kun ko kat nadlaw kun ang nasingpot. Tanarispeto. Wan nga ron Sana kasi jay daan ang manugang ta. Anya adaan asasawambot. Katwan may daanin ata na bayagan ang manugang ta day jay. Nakaimimot pa'y day jay babae. Manipon nagbali na manugang ta day jay. Awan pa'y uray may sana bulod ko kinkwana. Ni Fredo kat saan ang naimaot. Apay, anyaman ti binulod mo. Di kalagbain ngagbulod-bulod. Ay kat manugang tamad. Awan mo't sabsabalay. Pagbainak kumangay. Uray pay. Basta kababain. Urayong pay mo't medyo bumayag basit ti panagdenada iti anak ta sa kaagbulod-bulod. Ay na, kanon to pa'y ngay. Itantan ko pa'y laang kat lakaya kaon. Inton na taya kaon, di dya kaon makabulawd. Bagbagaam jay amam Lina. Tanay, rinugyan nan abinuludan jay asawam. Ha? Anyat kayat yung asawan nanang? Binulod na ngamin tay napintas apalayaw. Ang mga nudi namanin isubli tay jay. Katbay anyo ano dinan isubli? At dapay mo't tay may sa apalami. Duati palami nanang. Agruam day jay nga amayaw. Ibagam ijay asawam. Tasaan nga amin abuludan ti amayo kat itad na. Ibagam ti ugali jay ama manakaw. Sapay no saan ama pagbigyan kat sumabali ti ugali na. Aw-awatin nyo latan nanang. Gagangay siguro ti lumakayan. Ay na, ubing kayo pa'y laide. Talaga akas jayan ti ugali jay amayaw. Tila mabulbulod na. Inton kwan, dinan isublay. Tagikwaan nan, tibuludan na. Isu nga ibagam ijay asawam, tibilin ko, anak ko. Apay, ayan na jay dakkel nga plangga na nga binulod yu ide, tatang. Diya anak yung asawak tinang bulod kanya yo. Planggana nga. Kat no nabayagan nga yung sublik day jay. Awan to pa in sub-subliw. Day tang amin timadi kanya yung agbulod kayo, ngamahan yung amo nga isubli. Han nga gaputan na sing padyanak yu kat bulbulodan yu mat aminan nga mabulod kanya na. Imot kakit di amanugang Sana kas ija asawa ni Lina. Naparabaw kan nasingpad. Adula amin data nga ibagbagayo. No kaya yung aot-utuan jay barbaro nga manugang yu, haan kanyak. May alis yu ayat alipuspos ko. Haan nga pulos. Suapang kakit di amanugang. Napaklan ka lang arudan nga imaut. Awan pa'y respetaw. Kas ano ko mga respetuan ti kasta nga ugali yung ay.
Awan matgamin babae niyo. Agbubulot kayo nga katugangan. Nakatumpong ka iti katapat mo Nagbastaw ti panagsasaw na di manugang mau. Sinaan la ko mga aminin nilan daw nga anak ta. Kasano asinaan na, kat lab na di asawa na. Kan adamot ngamin punto ni Perla a manugang ta. Agpay sumot ngamin, ano adda buludam, di mo amo nga isublay. Adaya, awan binulbulod ko kadakwada. Agkabaw sa ngamin na di Perla. Ang mga nalipatan na latin ang ikabilan na iti planggana da. Ay, nalaeng agpabasol na di babae. Agpaili Lina, anak kao. Agpauit ka. Ayun man tatang, tani, adar aramidak. Kani awan masidan, agpauitak man iti 2 kilo a karnet baka. Sige, igmon ti paggatang ka o tamapana kaon. Idagas kaon to'y impagatang ni Lina, Pridaw. 2 kilo a karnet manok. Ha? Sige. Agyaman kami, tatang. Nay, nagpintas mo't ta sandumon, Pridaw. Naggatangam dita. Ay, ginatang ko na ito. Dinapan kami di bagyo, tatang. Awan na yun nan. Ha? Duwati kastoy ko. Kaya't yung aya. Oray buludak abarawk. Isublik tumat laang. Itadkon ka na kayo na dyan, tatang. Mabit lang tayo nakalaan. Ay, umunag kayo pa ya. Apay a karnet manok ti ginatang na. Kat karnet baka mat di impagatang kulakay. Ha? Kasta aya. Ang mga nalipatan na. Sige, tamapanak man ijay balayda. Inakdamagan. Ang mga na isukat na ti ginatang na. Nay, kat husto mo't di ginatang kaw, anak kaw. 2 kilo a karnet manok. Ala, karnet baka timpagatang ko tatang. Saan amanok? Ay na, di mo ipapilit, Lina. Karnet manok, di impagatang mau. Di nakman alilawan. Ala, naglawag mo't di imbagak a karnet baka tatang. Basta manok. Manok, Lina. Imposible yan natuloy nga kat sa anak mo't atulang. Kat, tay sukli nga rod ni Lina ngay. Itad mo na. Na, kasano nga nasukli na kat eksakto di inted na kwarta. Inabunwak pa'y nga rod ti 20 pesos ta kurang. Sobra di inted ko tatang. Apay ay nga ipilit mo. Apay, awan pa nagtalik mo kanyak nga ma'am. Di ka agungat Ibagbagalaang mo ni Lina. Nagalas ti ugali yung agina. Pagbalinundak pa yun akusait. Saan ko nga ugali ti kasta? Nangalaam di tasandom. Napintasan niya ba kahit? Barbaron samag. Why, ta na minsan lakan mo inusar ni Prido ang manugang ta. Ginawat ka kat inted na mo't adagos kanyak. Anya, ay nasaan ka lang agbubulod? Agdadawat ka pa'y karyo. Nagpintas ti sandok na Sa nga ribo ka no ti preso na dahito ta dinamag ka. Kuka ka no dahito yan bakit. Di ka laagbain. Apal mo na dahito. Tadi mo may turad ti dumawat. Ay, mabainak lang agdawat-dawat dita. Ay, awan ano agbain-bain ka. Anyat maganap mo nga agbain-bain. Apay, pada ka ngawan babain na. Napuskol tarupam. Umapal ka laay. Tadi mo nga min madawatan di may sa manugang mao. Iswapa nga manugang mao. Oray awan usara. Basta sa anak nga agdadawat, akasken ka. Ay sus, hang kayo nga agpaw-pawit ka ni tatang nukas di nga mapan ijay ihli, abirat. Sa oran na kayo day jay. Kusit da nga katugangan ta. Ha? Agasam ngay. Nagpawitak iti bangos. Ta ipilit na ngamin nga agpawitak kano. Ta di magas ije balay. Iso nga nagpawitak iti 2 nga kilo nga bangos. Nga medisimang pat
Nalas nga tilapia ti ginatang na. Jepe mat saglala ka nga tilapia ti ginatang na. Ipilit na pa'y mat nga tilapia ti impagatang ko nga urayhaan mat. Anya? Iso nga manipod idin, hanakon nga nagpapawit kanyanan. Wanda dyan nga katugangan ta. Kusit na dyan. Ala, awatan tayo latan tikas di agalad na abirat. Abangan no pasit lati panaglakay ng tikas jay. Ay, Han! Tamanipod idi, Han pa'y nga lakay kat kasjayan te ugali na. Han yung gamin nga kanunungan te kasjay nga aramid na taagruam. Pampanoy-noyan yung matgamin. Nasingpot kayo unay. Ha? Ay, awan na, agruam day jay. Alis-alis na talipuspus yung ano kasta. Iso nga tubngaran, wano kontraan nyo ti kasjay nga aramidan na. Maditi kasjay, abirat. Frida baraw, di mo usaran tayo motorsiklom ita. Saan tatang? Masadutak arumwarta nagpudot. Mabali na buluday. Inak ko mamakimitay iti senyor. Pagluganan mi kaninanang yaw. Ha? Ay katwa na. Alaan nyo latang tatang. Uray tajak pa'y matusaran. Pausta ba kay? Umay kalumugan na yung tama pantan makimitay. Ay manjak, mabutungak. San kamot nga expert nga motor. Inton ko na disgrasya ta. Lagla ka. Sana ayakaw nga motor. Basta kumput ka kaday. Umunakan, ta sumarunoak. Ag tricycle laklaangag. Baka mo ka. Paggastusan matiyamaw. Iso nga raw na binulod ko to'y motor ni Frida o tapno libre ti pamasahit ha. Basta ag tricycle-ak. Mabutungak nga agangkas iti saan nga expert nga agmaneho. Sige, mapanak nga rodan. Ha! Karyaw! Just kimot na yung motor. Ay, anyat aramidem aya. Indong parmumutin di tapadir ta motorsiklo. Awan samat prino na. Timayabmutan. Lekaw. Ala ka. Nadadaulan ti sango ti motor. Lekaw, tulungan na. Bakit? Ikatam tinay pandag kanya ka motor darasam. Mabiit laang tamangayabak iti kaduak. Tanadagsan ti motor. Kumusta ni Tatang Lina? Nasaya at matan lakay. Nablo ka no ti kanawan asaka na. Kun addagasgas na. Ngam impailot dan. Kunak ano expert ni Tatang agmotor? Saan mo't gayam? Ay, unay mat ngaminan ni Tatang. Kasanungay. Pabayadan ta ka di ti damage ti motor. Saanan ta kaasidamay? Siyaklatan ti manggastos iti dayjay. Ay, mababainak kan lakay. Paspasensya amla kumanjay amak ang. Wen, danag mon aya. Bayam, tabagbaga akto ni Tatang. Tapno saan at tila bulbuluden na. Kano agbulod tumanen kan ka, di mon pabuludan. Mabainak mo't ngarod ka ni Tatang, bakit? Basta di mon pabuludan. Nang runa no dagita luglugan, Fredo, pangaasim. Intay makiriyon yun ijay lugar da kabagis tama nung karyaw. Kaano aya teriyon yawn? Into no may alawas. Ag-commute tayo at awa malugan tayo. Ay, masadutak amapan nag-commute tayo. Ada ko mausaran tayo alugan Tauray siyak tagmanehaw. Kawa nga rudlogan tayo. No kaya mabulodam tayo lugan ti manugang mo ni Pridaw. Ay, way. Nasingput na dyan manugang kaw. Sigurado, apabuludan nak na dyan. Sumurot kayo ang makiriyan yun kada Tatang, nanang? Saan? Masadutak. Nagsuswapang mutla dagijay kakabagyan ni Tatang yo. Ala ni nanang. Katagpay sumot. Gaputa nagbabak nang da. Kunamutlan no asino dan anag nga to at tao. Nagbaba ti pagkitkitaan da kada tao. Di da pa'y kat kasasao ti tao Dagitay lapada da abak nang ti kasasao da. Ala saan mat akapilitan amapan kayo? Mapan ati mayat, saan mat ti saan? Da kayo nga'y, mapan kayo aya. Saan nanang? Masadutak.
Pasensya kayong tatang. Uray kayat kayo pabuludan ngam saan mo't akayat ni Lina nga anak yo. Kan may sa awan lisensyayo apang 4 wheels tatang. Sa nabala ita ininayadag kag maneho baraok. Uray inayada nyo, tatang. Talaga asaan mi nga ipabulod. Apay nga, kasta kayo matime. Saan kayo madasigod nga imount? Tatang, saan amabalin nga agmaneho kayo iti 4 wheels? Tapang 2 wheels laeng, di lisensyayo. No di yo kayat nga ipabulaw, saan laang? Na kayo lang ay at dalugan na. Adaw ti mabulod dita. Ala ni tatang. Di kay ko mamasasair, tatang. Nan, pabuludan lakman nga raw diti pantalaon. Kamisita kin sapatos mo, pridaw. Tay napintas Ala ni tatang. O sige tatang, pabuludan kayo. Abangam aparay, saan ko alugan tay ta? Lugan tay sa nga ilimay. Asinaw asa nga iliyaw paray? Tay gayim ti anak ko paray. Taga Manilan sa kanunay jay. At nangamin na pananda, iso nga awan da dito'y balay. Talo aldaw da iti napananda. Kaya't nangatangay pabulawd. Ay, jak ibagbaga aparay. Basta abangam latan iti oray sa nga ribulaay. Agpaisaw paray? Wen paray. Basta di mo ibagbaga iti anak ko abinulod mo Ay, won paray, promise. Nagwapo pa'y mo na talugan. Nagporma. Ay, won Oray saan ka agwapo no imanehom na ita. Gumwapo ka. Ay, alaman nga rin paray. Buludak inton bigat. Basta'y sublimadagus Tapno saan da amaamuan ngayong pabulod ko tilukan. Ay, won paray. Isublik ba't lang ti malum na. Ada aya lisensyam para iti 4 wheels. Ay, kada Dua pa'y ti pakitakin ka alisensyak no kayat mau. Tay daan kan tay baraw paray. Hello, Karyo. Ayan yun. Tapos na ba kahit natiliwak? Apay. Sigun ka na iti pulis. Karnap ka na, tay binulod ko alugan. Ano niya? Kanay, pagpabasulan dakmet tayo nakarnaparak ka na. Kan pangmotor lang tayo lisensyak. Anya, ay nahadaytan ti bagbagakan ka. Ay, tulungan na bakit. Umay ka dito presentaw, itamit laang. Ikuyog mo da para iskaw. Kantay gayim ti anak ng akin lugan itim pabulod na. Ay nagar-aramid ka alaklakayan. Makapa-stress ka talaga. Kasanungay mare. Sapay awanan di gayim ti anak ko. Nagpukawan. Anya, kat kasano nga rudan. Sika nga rod ati kuyugak amapan iti ayan ni Karyo, paray. Ay, awan amok nita. San ko matalugan na jay? Una, ngam sikatin nang ipabulod kin ni Karyo, paray. Pinaabangan pa'y nga rod iti sangaribo ka no kuna nila kay ikaw. Ay, pasensya maray. Jak sumurot. Saan ko matalugan na jay? Jayakin lugan ati ikuyug mau. Ang jakmet nga ron amot ayan nan. Uray ti anak ko, di na amot ayan nan, tadi na kano makuntak. Anya, ay nahamang ipasubo mo't dayjay agayam ti anak mo, paray. Basol mo't lang ni Karyo Pinilit nakmet ngamin. Kat imbagak lang aruda na saan ko alugan na jay. Ang impilit na mo't latangami na binulod. Tulungan na anak ka. Anya nga tiyaramitak. Mabalod akong butay. Di kay madanagan. Taas asikasuwanan ti abogado tayo ti amin. Ada abogado tayo? Kat kapilitan ang mangala tayo Takasapulan tayo kat nga ron. Ya kaya ti mabalod anak ka. Iso atulungan dak ko ba? Mare,
O da napinta sa damag nga umay ko ibaga. Ha? Anya dayta pare. Nakitinulong ti anak ko anang sapol iti gayem na. Ket natiliwag ti pudno akarnaper. Ay na, agyamanak. Naimbag lakit din. Ay, agyamanak. Kunak no mabalo da kaw ni ti agnanayaw. Pag nakmam dayta napasamaken ka karyo. Dayta kinalaing mo nga agbulod tinangirubukon ka. Wan nga ron ba kay? Ay, babawi ka ng bulod iti dayayan. Mangilawlawan. Anya tinaadaw mo nga adal iti dayta napasamaken ka. Kilatisag taon ti buludag. Masapula sigurado ka na imbag no legit mo't lang. Kilatisan nga. Adda pa'y la planom nga agbulod iti kumkumpurmay. Ha? Di ka pa'y la nadidigra. Ala ba kahit saan ay? Diya ako nagbulaw iti urayan niya. Promise. Rumbang lang. Tano di ka agnakam. Makaamukan iti biyag mo. Saan da kan atultulungan no natangken ti ulom. Uwan ba kahit saan na pulaos? Agkari ka, karyo, karim, adi kan agbulod iti urayan niya. Uray kabasitan abanag, dimon buludan, nga ultimo dagom wanulanlan sa dita, di kan bumulod, nawatam. Ha? Uwan ba kahit promise? Kunak no sinsina na kariting kari nila kay kongam tinakdaran namat nagiti karina. Sa bagay nariknak, anapabot nga niti husto ti asawak, tasaan mo na nagbulod iti urayan niya. Alakastan, tigayam mo, pausta. Alagagayam ditan tinagpatingkaan, dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Dakkel mananayaman kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Hello gagayam, kumusta kayo manan? Shout out iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Jano saan napudnanagan tintay patangatang ita. Ngamsakbay na, hello mampay kini Beng Garcia, Aaron Dave Pagtama di Takagayan, kani Arlene Shano. Kasi man ti kunani Kabsat Jano, dear manang biyanang, adda kapadasa kapakakonkonsensya, adang amin naaramid ko pagbababawyak. Ngam tapno nalawag ti amin, rogyak tagsalaysay, idinadaan na kitinobya, ket agganatak amang ikalaysakan kwa na. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Nanang, asawa ako ni Diana. Makaas-asawa ako. Asino a Diana dayta, Jano? Taga-sabali nga ili, nanang. Ay katyam amumpay mo't kada kami, Di mi payla nakit-kita dayta anubiam asawa umaw. Sige, nanang. Yawid kunto no bigat diti balay. Tapno makita kan maam-amuyaw. Ngamnay, jak kayat ti asi-asi a babae, Jano. Ti kayat kaw, daytay nasinaw a babae ti asawaam. Da nasinaw kamot a lalaki. Iso atay maibagay kan katipilyam, Ha? Di ka mga asawan no second hand tumulaang. Ay oray aw-awan. Kaya't dak nga tadag iti dadakkel mo, Jano? Katuan Apay kumaasaan ngay. No asino ti kayat kaw, kayat dameten. Sapay la ko mga ruda. Ang mga numaupay da kanyak, numaamuan da ti sitwasyon ko. Saan? Awan bibiyang da kanyak. No asino ti kayat kong asawaan, siyak ti masurot. Apay, isudaya ti mga sawa kat siyak mat. Ngala, agsagana kanta, ikuyog ka iti balay may. Kayat da ka amam-am mo, nagiti dadakkel ko, Diana. Nanang, tatang, iso ni Diana, nobyak. Diana, isuda nagiti dadakkel ko. Naimbag nga oras yun, nana, tata. Kastamot kun ka, balasang ko. Ha? Isaw ti ibagbagam anobiyam, Janaw? Uwan tatang.
Tulagan tayo kumanti kasarmi, tayo ikalay sakon ni Diana. Janaw, di kayo pala agdardarasodaos. Paliiwan nyo pa iba't nga umunaa. No talaga ada kayo tinaikaray para ititunggal maysa. Tapno saan kayo amay lawlawan. Kapkap na kanmin titunggal maysa tatang. Ay ayatek unay ni Diana. Kat ay ayatin nakmoy. Ala adan samot urnong maun. Di mga sawakan no kasta ti kayat mo. Di kay agdardarasudos ko nakmoy. Panunutan nyo pa'y anaimbag na ita. Diana, balasang ka. Mabigbig na kadipay. Agwa. Kasla, anda nakakit kita akada kayo, tata. Jakla malagip no sa dino. Di ka kani agin na di amo, Diana. Amok nga agin kalaang. Ngam no siya, malagip kalaunay. Am-ammo ka. Ha? Nagam-amuan nyo nga'y tinobyak, tatang. Damagam kan kwa na, Janaw. No maamuan ni nanang mo tinapalabas tinobyam, sigurado adi na kayat aparakin ka, Janaw. Amok jay nobyam. Ano tinagbalin nga asawa na, kan ada anak day jay. Iso ana saysaya at no sinaamon. Amumutan ti kina-istrikta ti inam. Pangaasiyo tatang. Diyo ko man sasawan kaninanang ti may papaniti dayta. Urayin nyo ang makapagkasar kami sayon to ibaga. Taawan to ti maaramidan na. Ay, sana mabalin adi na maamuan. Dauray siya katjak kayat akas kenkwa na ti asawaam. Pilyemut atay maikariken ka. Tay nasinaw kumamot a babae No kasta, talaga adi kay malapdan ang mangibaga kaninanang itidayta, tatang. Saan, Yanaw? Isaw, aladingitag. Sige nga raw. No ibagayaw, mapilitan akmat ang mangibaga kaninanang nga eksyo tinobyak. Inaklon ni Diana kanyak ti amin, tatang. Ex-GFU ka no? May sa kayo kadag tinagbalin a boyfriend na. Makatawin ka no ang nagkinaawatan kayo. Saan nga amo ni nanang ang nag-chicks kayo? Inlimod yun dayta kenkwa na. Numamuan ni nanang dayta, sigurado asinaan na kayo. Pagtalawan na kayo. Amo yumutan, tiginasilosa ni nanang. Ay, ala, pangasim, di mo ibagbaga dayta. Agululakit di dayjay. Kanmay sa napalabasan na ita. Amuyo ti ugali ni nanang, tatang. Ure na bayagan na pasamak, agselos lata. Kitaan nyo man, di natayan nga eksyo. Pag-imunan na pailaan. Iso ano diyo kaya't amaamuan ni nanang ti may papan iti napalabas yu ni Diana. Diyo ibagbaga ti may papan iti napalabas ti nobyak. Anya! Apay akas la maikulkuleng ka, tinong. Anyat pampanunutam. Pampanunutak nga raw jay anak ta. Kaya't nan ti mga sawa. Ay, wan nga rod. Kasla saanan abalasang Genubian na. Kasla nagan anaken. Nadlaw mo lakay. Uwan nga raw. Nakadkadlaw mag. Nagdakkel je bilbil na. Anya nga tatikinayat ni Jano iti dayje a babae. Bak nang nga ta? Diyak mo kasla saan na mapagtalkan dayje a babae. Madlaw iti panagsubsubil na. Kasla anderen nanto ti anak ta. Iso nga upayam laengan ni Janaw. Ibagam ta sumapol iti sabaling asawaan na. Ibagam atay awan bilbil na ti armen na. Angam na, di mo ibagbaga nga imbagak Basta pagparangam asikala ang disan ang mga yat itinubya na. Di nakiramraman wine.
Anya? Naimbagkan ka, tamas patsin na ka ti anak ta. Angem no siyak, di nakdengdenggen na jay. Ay, ngam no talaga nga isuti kayat na nga asawaan. Awan maaramidan ta, lakay. Basta upayem bakit, bareng denggen na ka. Mabutengak ngamen, amang ano anderen nanto jay anak ta. Ay, padasek to akasarita. Ngam no talaga akayat na dayjay a babae. Awan maaramidan ta. Napay, di yu kayat ayan ni Dayana para kanyak nanang. Talaga ka di abalasang dayjay a babae, anak ko. Uwin nanang, awan pa'y nakikasaran na Apolos. Kas lamo ngamin saanan abalasang. Madlaw iti pamagina. Saan mo't ngagpapada ti pamagi ti babalasang? Kan sexy idi ni Dayana. Limukmag lang amin, so akas dyan. Naliwayan na ti bagina, gapoy ti katatrabaho na. Anya trabaho na aya? Nagtrabaho idi iti inuman, ngam kahera saan a waitress. Anya? Basta ay ayatek ni Dayana, nanang. Kat pangaasiyaw, tadi kay kumaagbalin alapod iti panagkasarmi iti nobyak. Jano, mabainaksan ang makikalay sa kan ka. Taapay mo. Jak mo nga mininamnama at tatang mo gayam ti sigod a customer ko idi. Kat nagbalin pa'y aboy friend ko. Kat anya nga ron. Napalabas mo tan dayta. Ayos lang dayta, Dayana. Awan problema kanyak. Anya langan nga ti sawan ti tao no maamuanda nga ex ko ni tatang mo. Awan mo ti makaam mo. Datayo lang kada tatang ti makaamoy ti dayta. Ken di ka matanagan, ta binilin ko ni tatang. Adi na ibagbagay ti ure asino ti may papaniti na palabas yaw. No ngay maamuan ni nanang mo, anilat sawan nan ngay. Di nan tumaamuan dayta. Di ka matanagan. Basta agkasartan. Ni Angeline la kumanti inarem ni Janaw. Ubing pa'y kan napimpintas. Kan nasingpay. Natulagan ti kasardadyano kun Dayana. Awanan ti maaramidan ta. Kaslag bibisin tumat iti babae da diyang anak mau. Dila nakapilimutan iti asawaan da. Ay, agbabawin to na jay. Madlaw nga may nasaan na mapagtalkan na jay a babae. Sigurado nga isukat nan tao ti anak ta. Saan mo't siguro? Madlaw mo't ngay patpatag na ti anak ta. Ay ayatin na pala ita ta nabiit na pa'y. Angam no bumaybayag. Sigurado nga isukat nan tao ti anak ta. Kita mo't ti panagrup-rupa na Nagposkol na make-up kan lipstick na. Kasla agpapaar makanayaw. Ha? Kasla manggargari akanayaw ti panagrup-rupa na. Saan mo't ti kunak? Ay basta. Diyak kayat na diya para iti anak ta. Iso at tulungan nak amangupay kan kuana. Tapno sinaan nan na diya babae. Narigat ti mailawaan bakay. Makamumutan ajay anak ta, lakay. Problema nanday ta. Isumot nga rod ti kayat na. Awan maaramidan ta Nay, apay nga agim impake ka, tinong. Mapanak ijayan ti kumparek ijay Isabela. Inak man agbakasyon. Anya, kaano amapan ka? Intun parbangaon. Anya, kaano kasar ti anak ta intun bigat? Pumanaw ka? Sino nga iti kadwak amangi marcha iti anak ta? Nagado akakabsat mau. Isuda pala ti mang sandi kanyak Basta agbakasyonak. Amo ni tatang akasarmi ita ni Dayana, pimanaw. Ay, jak amo iti dayjay nga amam. Jak maawatan. Nadlaw ko ngamin adi na kayat ni Dayana nga agbalin a manugang. Apay kano adi na kayat? Imbaga na kaditirason, nanang? Basta ko na asaan na akursunada aparakan ka.
Tani Angeline ka no akalugaran tayo ti kayat na kumaaparakan ka. Day ta kadilaeng ti imbaga na arason? Wan mo, tanak ko. Alang arod, agsagana kayon. Ta 10 minutos langan, mangrugin ti kasar. Nalpasan ti kasar. Ngumapay at ipay laagawid dagiti partidos ni Diana, anak ko. At dadapay mula dito ibalay. Asino dagiti nga uping aya, kakaanakan na. Ay, kwa, nanang, saan? Anya nga rod nga kalugaran na. Anak na. Anya, anak asasawa mo dyan, no? Ay, di nakmanlukuan. Wala nang, anak ni Diana dagiti alima. Anya, apay ngay adi mo imbaga day ta idiinyam amom kada kami tinubyam. Pasensya kayo, nanang. Sigurado nga min adiyo kayat ni Diana no maamuan nyo ti kaadat anak na. Iso nga inlimod mi ti amin kada kayo. Anya, ay inalilaw dak. Kasanupay ama kapag sina kayo ita, kat nalpasan ti kasaryaw. Nanang. Kat, sikat imang biyag ka dagiti limang anak ni Diana, sapay nagaduda. Agtinulong kami ka ni Diana, nanang. Anya ngay, di hustaw ti atap ko iday. Kung nagtumit ngamin ken ka, Norma. Jakla impagarup ama kamanugang ta itikaskin ni Diana. Agin babalasang ti Jaski a babae. At damot gayam limang anak na. Ay kaasimot di anak ta. Mapasubo amang suporta iti saan namot aputot. Ay, wan nga ron Ang ibagata ta lumasin da iti pagnaidan. Saan da nga agyan dito'y balay? Nasaysaya at no dito'y balay ti pagnaidan da. Tapno makita ta ti trato ni Diana iti anak ta. Abangan no parigatan na iti husto ni Janaw tinaw narigatan. Aglangang ka iti trabahom ita Jano tama iliwak manon kan no may saal daw saan ka makita. Sayang ti aldaw ko aglangan akmanen. Kan nagadon ti langan ko iti trabaho. Alamat ten aglangan kan tag-relax tamanen. Agin idatakit ding agmalmalem. Agmin na sahi tatap no makarelax ta. Oh, sige nga ron. Sikati makaam mo, Diana, my love. Apay, di ka sumrak iti trabahom ita, Jano. Manual dawon adi ka simsimrak. Awanan na lang. Naikatakon iti trabaho. Anya, apay ngay. Ano ka nung aminan tilangan ko? Apay nga main nga karalangan ka. Saysayangam ti trabahom. Sabagay, awan pa'y mutkit di anak yu iti asawa ma. Bayam ani Diana ti agtrabaho, ta iso ti adaw ti anak na. Sikakat ti bang biyag kadagiti limang anak nan, naglalay nga nan. Kwartayo man kit di nanang, pumulodak. Pangalaak ngay, awan kwarta, tawan mo trabaho. Agpaspasada mo't ni tatang iti tricycle. Well, ngam di na ititad kanyak ti matmatgadan na. Iso ti mangiduldulin iti kwarta na. Adaman inala makwarta kanya kaon. Saan laan naminsan? Namitlaw na di mawat ka kanyak Janaw. Ita dumawat ka manay. Bayadak to ka di tatang. Amuyo mo it nga awan ng trabaho. Katnay, agenroll man ang nagidya po ko yaw. Apo ko asasawang mag. Saan may nga po ko nagidya? Saan mo't ang nagtaod ka nagidya nga anak na? Ibaga medya asawam. Ta sa pulon na ti amma nagidya anak na. Ta dumawat iti suporta kadakwada. Awan na nagiti amma ti anak na. Tamanipod impas ngay na ida. Nagpukaw da ka no nakaslasok. Ken saan na kano nga minasigurado no asino ti husto nga ama nagiti anak na. Di kan tumet nga min nagpampanunaw. Anya ngay. Di mapasubukan amang suporta iti saan mo apo taut.
Da tayo kit dahin ti mang suporta iti saan tayo mo't akadaraan. Di kayo mo't agsaw iti kastaa, ta di yo amaw. Amang ano, da kayo ti may nga ama na iti anak ni Diana. Agulima ka man. Saan man mo't at tila sasawam, Janaw. Tilalaw-law at may inton adda makanggagkan ka. Kan may sa awan kinapudno na itang ibagbagam. Di yo may bagatatang. Tamay sa kayo kat nga rod nga ex ni Diana. Ijag trabaho pa'y iji inuman. Isa amang tad kayo iti kwarta. Tano saan? Agibulgarak iti palimad. Ala. Mabit lang nga rod mang tudak. Ay, ure, dya ko nagtrabaho bakit? Tadamat ni tata nga financer tayo. Amang ano mauman to amang tultulong kada tayo. Kasano tayo ngay no kasta? Saan? Taamin akidawag ka ni tatang kat itid na. Di mo makita aya, akanayon ti panag-overtime na. Tapno at dalang may itid na kanyak akwarta. Mabuteng ngamin nga ibuking ko kaninanang. Ha? No ibagak ti may papan iti napalabas yo. Sigurado nga agungat na dyan, kat papanawon nan ni tatang. Di nalakit di mapakawan. Awan mo't sabali apapanan ni tatang, taninanang tinalawat ti dagana. Ay, kat kaasimot di amama. Maparigat iti trabaho. Naguyong idi ubingak pa'y. Kanayon nak amalwan idi. Iso nga adayo tirik nakken kwa na bakit. Ibagata kada djanaw ta lumasindan iti pagnaidan bakit. Siyak mo't ti maparigat ngagtrabaho. Ta dumanawat mo't jay anak ka kanyak. Jay madugang talaangan ti papanawon ta. Ikuyog na dagiti anak na. Naimbag no umanugot ni Janaw. Jakpat siya na masinaan na dya asawa na. Madanaganak nga road. Ang mga nuparigatan ni Diana ti anak ta no lumasinda. Madlaw ngamin akayang kayaan na dya anak ta ka. Ay kat makaamumutin ano agpaandar iti asawa na wano saan. Basta lumasin da kuman. Apaya pilitin da kami alumasin tatang. Mabuting kayo nga da maibulgar kaninanang. Ha? Anya ang maibulgar asasawamot dyan o. Tangay papanawon na kami ni tatang diti balay. Panawon nga rodan tapno ibagak ti agpaiso kada kayo. Pasensya kayong tatang. Jak ko man ibaga na ito'y kaninanang. Ngam pilitin dakmat ngamin. Janaw. Jak itulok ada kami ti mapaksyat iti balay. Iso nga ibaga akong ti agpaiso. Ta sigurado ada kayo ti mapapanaw diti balay. Anyat ibagbagayo. Di kay maawatan. Nanang. Kinapuno na. Chicks ni tatang ni Diana. Idi saan kami pa'y anagayan ayat. Ha? Inlimod na ti panagtiks na. Impod no ni Diana ti amin kanyak. Awan inlimod na. Anya? Pudno ka di ti imbaga ti anak tatino. Kwa, pakawanan na kumanor mabakat. Uway, pudnaw. Napalabasan na ita. Makatawon laeng anagayan ayat kami. Unyo? Sige, panawan kayon. Makamu kayon ngagsarita. Sigurado, adda mapapanaw no madamdama diti balay, Diana. Kaasimot ti amam ano papanawon dan Jano. Gunggunana iso ti imo na amang papapanaw kada tayo diti balay. O di, imbaga kon ti amin kaninanang, tapno iso ti papanawon dan. Jano? Pinanawak ida iji salas ngagsarsarita. Kasta unay apong tot ni nanang itinamuan na. Janaw, umay ka! Ni nanang mau agad atake! Ha? Ala, matatake ka no ni nanang! Sus, umay ka bakit? Mapantay ti ayanda! Apay nga yakastamot ng tinagtungpalan niya. Nagatake ti ilam gapo iti imbagam Janaw. Apay mat ngamin at ila imbagbagam kan kuana. Kat agpay sumot amin nagiti imbagak tatang. Uy, hangam di mo pinanon o ti mabalin nga ibunga ti inaramid mo.
Sorry nanang, basol ko ti amin. Nudyak ko may bagbag at may papaniti na ramid ni tatang. Saan ko maakasto ti nagtungpalan niyo? Nasaysay at no lumasin kayo ni ti pagnaidan janaw. Tano diyo patganti kayat kaw. Saklangan ti pumanaw. Saan tatang? Pangasiyo ta diyo panawan ni nanang. Kasi mahit. Wala. Da kami ti umadayo. Kat agsapulak manon iti trabaho. Pasensya kay lako man kanyak tatang. Sapay ko mata mapakawandak. Ala. Bye-bye amon na ita. Ta aklodak mahit. Nga damat nagbasulak iti inam. Banag apagbabawiak. Ta nagilimudak ken kuana. Iso nga inkarik iti bagay ajak baybay-an ni nanang mau. Ket sapay la kuma ta agimbag metla adagos ni nanang mau. Tunggal makitak ti kasasaad ti nakaslagap sutak, gaputa makonsensya ak. Nakulapan ngamin ti panunot ko, iso atilay nararamid ko ng gapuan ti panakatake na. Iso nga ita ikagkagumaak ti mangsulnit iti nagkurangak kadag iti dadakkel ko, kat kaasin na nakastragak manan iti trabaho, kat kanayon ko matapurwakan dagiti dadakkel ko. Tapno makatulong akmet kadakwada. Aging gaytawang pala nga nakmi ti asawak, iso dagiti latan syuman ko timbilang ko nga anak ko. Alakastan, pigayim mo, Jano. Alagagayam ditan ti nagpatingkaan, ti pakasaritan ti may sakabsat, diti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose pare ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. Ni Apo Diyos ti mang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa.